Desorallem heavy monson. Weipung yapal bina fe ikenai pikiran paluar arabet. Iwe di bani abina fe iwe situation pal used to. Boy kan era di cakap kacang no ye beden nala wawat tela space de begin. Kistori go tren mara pecekul apal mut gerigich yes apal tori cici fengen non rogun nori rari kerai. Ya pal bapa ibu wado kapung seri ek feruan non madau duka lapan madau remochelok. Palacio kisi-kisin buisefel non mos. Palacio kisi-kisin family ach kapung geri kemi sologin perea. Sage mi watte tori mi kisi-kis tori sabat kewe. Palai kapung betiro newe milap ibi panom de filach Jason Rayong tori medicine mi chu feri kerai ach kapung eiren mi ucie papa le churi kemi lon ach derian fel lon idera chu Samuel Caesars lesoralem heavy morrison ya mi karamigan fifidi Facebook kerai Sigilaro pala dereki eu an even nurch kewe samach kewe chon akafala kit sola kewe year idan round susek eu an kana post eu italapan ka italapengeni eu fos eu robo. It's time to sit and talk with America. It's time to sit and talk with America. I will give you like yek, below Robo. Me ballots, Palor Fanson, she will sit and talk with the church. Aranet. Subject talk with America, Yeva Meren Reverga, Everesh, Aballots, we will talk with the church. Ye, a Kiriso, and God Budgeri, Pobal Kabasgeri, Muchefel Perea, Lori Radicarai. Except a Kabas. Nasibo kabas fegen lon angot kabas. Miyo naman chona falafal. Italabi ana falafal ipaligis silangin ren. Era serving God in Satan's uniform. Ipal silangin ren, ipal meiru ren. Welipan yapal kausiling yapal sadiri le kiswidi yapal maridi medewe sadiri le apasa. Ikenai non ferufan ikenai, palon manawomw aramas ikenai, aor medes gara pasalon kabasan mereka fake, acomong fake. Sadone itangani a ferufan ikenai a world of fake. Ebi karami asoso le kanon on Facebook, awakura comong sokabadin advertisement fake. Ebi karami pal sodri le wewiti chomong metach sabal rorong beta karakara porosa apalor fake people arabas mi fake otubunchak apalor relationship chi mi fake apalor friendship mi pal fake apalor tong mi pal fake apalor businesses mi pal fake apalor sokobadin fake Sauri lon asebuelin ach ferufan igerai. Ibu pun comong rabal kabas sudah mentouch fake. Mudin sobuidin anamen aramas anak coach aramas. Tiro pal cakal leni non kabasan mereka bekan wewech apa pal pusina wewe. People are being loved, hated when they are real. And are being loved when they are fake. Ye boleh abisitin beta fisikirai, combong arabas, ravar uciani bedoge kewe, rebi fake lanar begitu. Ngefara kewe mi real ravar oputar. Wena upun pale advice palalone men chora falafal erra. Don't fear the enemy who attacks you. Fear the fake friend who hugs you.
abung advice. Sisap lukusidi hewe enemy eka ugarigit sa refu ugarigit. Kasi po sa lukusidi ena emen friend ngabi fake. Asan romi kits laran fake. Mitchak fake an romi, mitchak fake an tong, mitchak fake an friendship. We ye met e osugusuk Paul e fangirigeri letipan Timothy lana wala essential lari. Ye met Paul e rani Timothy kabo pada kabo uta kabo nala kabo sillan fichi po ikenai fanson minga ikenai sa kurauchu po fake is all over. Si boy luniti ogisin gafaralle lebo budan mut gedi ibutsak paralle seveli na chake ogisin na chak ogisin demo arruan Timothy sabodulugat ogisin e tori ogisin limo ibutsak alleni na chake ogisin limo palchaka luni la lan seveli popalina longologun bit samuchen si poporo suari kerai repo bobori pomon soulen nge manamanan ra Péùtalò Kosapw chie chigiri eke sokun aramas repo pomoni pomon soulen nge manamanan ra Péùtalò. Our pal fake sunmete pola pasaravet. Our pal pomon check. Our pal atub check. Lan mede sauri lan an Paulus se taro pegani Timothy. Sipue yadek kirisoguruk sevem god non lang. Ren fanson mifich en mamut gerikem. Kiriso ren medicine mi fito ikenai. Kiriso ren om kabas minne kamon lada po feridem don ireri ikenai. God ngun mivel sapoera om fos gerikem. Sugala manawomw om kabas gerikem. Palpusin meliali don ngang nom choragang. Po babasa met kamochen. Feridom muchefel ikenai. Feridom ceases wayat. Amen. Lorei boraus, ke lorei sobun uringat lora ruan Timothy. Meor ruari ucheri giek met Paulus a soderi ane poe awewe alisi Timothy poe wewe di ikabu understand. Ewin amochen epoe achamangani Timothy alisi Timothy po wewe fichiti po e fanson ye e fanson sanon nomlon era e fanson me weires fanson me weires lon chiaku no chue Bible mebar era fanson munga e fanson sanon nom non ikenai wasen fanson mingau fanson mungau fanson weires ye ayun na touch met Paul amochen ebwe achamangani Timothy larani torope ruan apal mochen Timothy ebwewiti seri ugisin ru tori ugisin ruani amochen Timothy ebwewiti Yeke haramas masawan e fanson. Eke haramas lon e kirikirin fanson era ra kapasen mergara deception. Ra manaw lon manawan adubudu. Ra manaw lon manawan likatubudu are manawan Pwomweni Chok esap osuasan. Bebetakara coach ligilik mipol lon metara pasa. Arabas rebabusin Echini businir, reba efitchmoni, reba dinomong, reba lamalam digia, reba turunufos, o alle solap gedi semer miler,
resap sile gilisau, resap meniridi lamalam, resap wanitong, resap omusala tibisin aramas, resap duabas, musala, ra duabas, resap tongani pusin nemeni disir, ra linger ngerikai, ra aubut minne amurunne, ra rawangau aramas, ra rochongau, ouren lamalam degia, ra efich papan firifan, ngeresap echeniko. Ye ululun sogosogun aramasin Ifan mingau. Ye wopun polera Ifan weires. Weires besibesoderi miyallem ngau acek fisfis. Weires besibesoderi marami murunda marami ngau acek sesopo-sopola. Pemarawane ke aramasin Ifan ra legotu butup. Yu alugatini kiek me da posoderi la chama me awewi geni Timothy po ye manawer rebole cek pomon souleng nge manamanan ra Péùtalò. Yu sengolane da kiek lan sobolon na ugisit libo era kesu kudaramas Kosapw Pwomweni Chok. Warning. Aluk. Wasilisil me betukul. Kosapw Pwomweni Chok. Afala basa usa porausun medicine kala wagisin. Acak bacen ibu fotogi acak kaya fengen on lon cakara cak wagisin. Era wagisin limo. Era wagisin limo ibu pala basa seveli repo pomon souleng nge manamanan ra Péùtalò. Kosapw Pwomweni ke sukun aramas. Pomon souleng. Met wewen. Pomon souleng. Lugus sepal weires le apasa pelu adi gamet. Pekis monson sa kile pomon souleng. Ida popon sikan nomige. Pesiga pomon souleng. Ida popon siga feri met sa feri pesa lugu ye pomon souleng. Ida popon siga ato le feri met ke monson po ye pomon souleng. Aremet. Mut geri ibu cakap kisah pasal coach wewe. Usun wewe ne kiek pomon souleng. Pomon souleng. Lon kapasan ekis kapoir kura yapan me morphosis kapasan creek. Ekafito lang kapasan mereka awewe gini kapas semblance outward shape silaudi. Ekefas morsen ecek puerete ululun lapan melikun cek nge ese wesen real sab sangai wesen. Cek puerete milan lugun arsibu kapasan taka pencek arsibu kapasan kebenin leset puil pencek arsibu kapasan pula silincek ye eki efecto seri eki kina nakabas morphosis pemetach minde pa lukuncek me pencek ngesor masoan we ye bete Paul era eki sukur aramas lon Ifan raferi racek eni ewe pen racek pomoni ewe pomon Racek pomoni ewe lukun alinga mai amarang ini aramas nge ese usesen or ese maso sel memanat si wasapo ela la neki gine fos pomon cek wesibo pal soderi legis pal achama seveli ela fos souleng pomon souleng met wewen souleng met wewen souleng. Kaya po isap mayal nga bit siya minilon ewer
Go Yerman, Yapala Falafal, or Achmichveloni Fos, Solen, get Solerach. Ekaba Solen, Lori Wigisin, Paul, Chiakul, and Nochi Bible, a robber Solen, Pomwen Solen. Galon Chiakul, and Kabasan one, Kabasan Berga, Edona Fos, godliness. Having a form of godliness. We met women godliness. Ara met women. Era kaba solang godliness is gawe long kaba sanchu kara solang urge. Met women solang urge. Solang urge. Efecto seri era force. Si ay dagari godliness. Women lalara wewe. But eu marau, even aramas, even solen, mi marau ni marau usun cekot. Ye wewen solagach. Wewen para si marau ni ach maraun solen, ngese usun got, wewen solen cek, ngesa pal solagach. Eu maraun solagach, ebo marau lon ididin bo usun cekot, lon anverfer, lon ankabas, lon anmogutugut. Ebo para de sukun God. Ebo God meepin, ebo balpin lan verfeuren. Ebo God me tong, ebo bal tong lan aan verfeur, no kabas. Ebo God me libert, ebo bal libert lan non nomun. Ye godliness. Are ye solagach. Wewen, sa dori muiches, muichen solen, ngesisap kura solagach. Ika po marawach, ese usun God. Marawach ese non nomun God lan anbin, anlibach, antong, anamusalatibis, andegiseson, ankirigirach, lan eke sukun God, ebo ye usunemen me solagach. Solagach, wewen sipo usunchak samachewe. Mitong, mipin, milibilibat sonono. Lon ei marawan pomoni poman, ye mete Paul apasa. Rachak pomoni ewa pomon solen, nge ar marawan solen meipen. Rachak pomoni ewa pomon solen, nge achak ling melugun, nge sosisen ellet ika real mi fake melan. Nge meta selipa. Pwe kesukun marau, yue ra misiri, e waten feyach, lan ar maraun solen. Pwe se qualify, ane batori teni solegach, ika pwe echek pomoni poman, gesor usesen ewe elitin maraun solen. Si basoderi le nendelong nane coach, ligilik, minde sa pomoni, sa momogudiri, ngai sa akaida, pwe inai pomon solagach. Number 8, claiming that Christian title. Aita on bugun kich bismillah ngang emen solen. Such a kaita, such a claim, such a gura ngang emen solen. Ngapota kay dari emen solen. Met pobun kapasa ngang emen solen. Pota kura emen solen. Pota wafiti muichen solen. Me de kasili bangunuk. Pina pobun reason pokai teri emen solen. Ika po balanchak poman. Yue wewen anom lone fos. Pomolichek ngemi pen. Aitachek ngesosesen maso. Adlingachek melugun ngesosesen or Eletin manawan solengach nanon nomun an manaw. Wewen ese connect. Lipan even soleng ebochak aita lolitan po imen soleng esoran connect ngini God. Eu me Christ upsevel non Jesus Christ. Iwe esapfis era manawan solengach. Tiron pipi kewe seri fedua cuman pilih palmo paro acu fos
first John woman e kaya ropo atiki esetik palatiki check. Ye metafis lon manawon soleng ikenai. Ariari pusia soleng. Pomoni pusia soleng. Ngesor soleng ikasi seusen upsevel. Esor soleng ikasi seusen eu me Christ. Esor soleng ikasi seusen mut giri ewe manamanan ngun mifel epo upseveli manawach iwe esap soleng. Poena manawan upsevel a achufe nikits megod. Poe angangan ngun mifel epo anganga o efiseta lon emen memen kits. Ewe manawan solengach sokun god epo poera lon emen memen. Ruan Pomweni Chok Pomwen soleng. God say dangani uniform. Fiti soleng monsel la neu chok sokun uniform. Met ats uniform soleng. Mior uniform soleng. Aileku sian mo abungun la ni sisi bepoy na as uniform areya. Gods so much I give a uniform soleng. I got necktie, long sleeve suit with a uniform soleng. Adoli ling. Ngapal tori is absolute. Uniform. A Gods I give Sibufo white. Fadabulak Libanacord given occasions. The psychic in a uniform soleng, Sibo photo bush. Black and white, Yosatoria kicking in and foden soleng. Maypung po ye foden soleng. And Makia, we don't foden soleng. Ifan a uniform and soleng. Mayor of Soko uniform, Sibilite that we ye uniform and soleng. We papa sa Porose, Libonai Wewang. Libanay pa nomla na sukuro sugusu. Sukure kiek po ya kiek. Ibagan fiti po ipal fiti ar uniform ya pal uniform un sole. Lalo wichen youth akan fis lalo wichen felon perea. Libanay karan po putay siyan mo witi ots beto sun mana un sole. We akan be fiti ar ko mo gutugut. Rakan ke lon fel ya pal fitir. Rakan Bible class ya pal fitir. Werga pal outreach ministry ya pal fidir. Lon ay sewewe. Palay tachek pal Pomweni Chok. Iwe nari ren mi ore ot sokun bogutugut rakan feri lon Christmas. Rakan ay tangani kantata. Omchan feri youth pere ye. Hey kantata rakan kekel ligerakan sidowa afal testimony. Gini arabas di berakan wartolokan sidowa le kame iwe rakan lakel afal testimony. Wela beta apal fish la ren. Ya apal me aso le kan Pomweni le fidir. Iwe os beta sa fish ya fukun fe yang ren. Ay fitu ay mi pal uniform. Mi pal orang ko uniform me yellow. We mi pal mak. Iwe ay amol la tay pele popudeni mo kantata lugeran sidowa seaside. Ono port saya setiri dem ke pisekim ke medicine waya kalmol la tay bele ke la tuan buta to arba sar bo arto weda bo fite bele ke youth ya tolong la no sitowa bete bay palla fet selle da ke kabo ya touch no mala bo buden program iwe davis ya line ngani o cashier ne bo fite bele ke ya tra komoi e bi bal fite bele ke fabul tap muri we koyat akom sama watu arkomen bani rato we fadal ya tori we an negeri po cashier acha kusen atolai we aikis aro feel uncomfortable aikis susu pataye fe chak akatolai sellet mari mi witi bongang paleben ek Pomweni Chok iwe atolai iwa kabasis met wewen iteme sekai rong ya net ekisaro milala iwe nairu pat sel pe o gugu se balwe witi pe mi kan mak fem kewe e kan mak
PYFC. Professional Youth for Christ. Iwe metala makika metuwen. Usen nolai sia usigile meti papa sa bisa palweti metuwen mak. Arba kansi bila aku kai itu betul alon cakap gulak. Iwe kiliso po Karlin Petrus etapodonguri akere kashera. Professional Youth for Christ. Iwe seset adundurai wasiau kiliso na fefin ala disi. Yala gacha kusun padar dia kiek. Puisi tuan kirambai. Nge Yeusun metai saya tagari Pwomweni Chok. Pomwen Soleng. Palmo fulfilling uniform in Soleng. Nge si sewe witi. Nei burn isse maso. Arabet. We pun lalu ran ya sensial. Lalu ran ika fisi pipo marala ususan marala. Puisi tuan sile meti babasa. We o sosen biasew menawan Pwomweni Chok. Biasew sipa Pwomweni Chok. Nesi segurauchu meta wewen me nomodan gini balawach. Alugadin Malawan Pwomweni Chok, ada Pwomweni Chok minne apal dan chomong. Having a mask. Bisini beta mask. Mask kan fis reda kot sukur aramas, lalu kot sukur mogutugut terkai feri. Awir reda kanatun Halloween, we kan wear mask. Araya. Ke mask sokobatin metas ka buata per sapsileri iria ngara beca kadalon titin meter ka feri. We kan mask mior popular chomong rekan pal we ya lon mogutugutin kot fanso. Ewin poe resep poe iyo ir. Aruan posisi palwewiti yekewe aramas lona ke kiri-kiri. Wiye beta farpal fiston malawan soileng ikenai. Chomong rapal wearing mask. Fito besai tarik satu dia besar puita foden ululun masa-masan soileng. Ngelalu sosial deletin pen. Lalu sosial deletin esse maso, esse real. Pada biorot metat saputila. Biorot metat esse vis. Biorot metat esse no. Rueden. Outward form of religion. Ewe sokun Pomwen sejak Pomwen Cholon Wichefen. Pweri cek belugun. Ye egonian pwefat rien angangan ekeo farisi mekom. Ekeo farisi ye bet alapagiri ar mugutugut enon outward. Medan met cek ipo pwagiri aramas. Met sipo amara giri aramas. Met sipo eiga me alinga giri aramas. Weda pun fouter fokun foudot. Palmo bedekyo rekan feri pal puela cek pu rebo pal feri lon alaramas rebo maritir rebo igetir. Armo yadek pal alinga geri aramas. Iya be lakat taban ar yadek. Pal iya be osombongun ar yadek. Pal iya be puelan ar yadek. Paipelera arabu yadek. Apa tolong lari room? Ya encek mewasap. Apa grafik ini meya? Ngayir sila. Fokun utele fokugur kewayal. Ay nga ngadi aramas parayadik. Ye, a outward form. Pwomweni Chok pwang ngadi aramas. Palmo arfang apa lumong. Rabole fang ora pala piori. Ye ayeli fang. Palmo arangan kira-kira pala piori. Oh yen ibangani kanan aramas ye gugun. Fokun a pioni, po arabas rabo yedi, rabo maredi. Gemete polera, Pwomweni Chok. Pwomweni Chok, Pomwen Soleng. Nga mipen, sumaso, ligan Chok meligun. Obisile met si sa pasarele sukun marang. Ya wewe giri ekan peyas. Peyas, sa sile met maso ane peyas. Nasa kadal meligun, iya meligun chin sa pala fouda.
sa PDD, sa foto da perdira, sireke. Ia sa fukura futa ke opeyas. Ngayebet si sai dangani sukura ramas. Au suncha ke opeyas. A ling melugun ngaya pomats melan. Wela opudera. Ese or room feri dat manawan pomwen sode. Pemi aniobut. Ese urge at sipa aida pepe yusun non nobun manawach malach mana. Dior pale poros la Dutch Bible. Poros de coach aramas. Rapai soderi. Perbo pal ferry. Le pomwen peyir chalon muchefel. Iwe yemet afis. Liban Paulus soderi aferi arangan aronga me afala kapasalim. Seri muchefel ngeri muchefel seri uleni pal ngeri uleni. Iwe anangang mifukun poet ligan god amararan an god angang an manaman nan manaman ay mayentan Paulus. Iwe beda apal feri ana chomong bisa mag rapat sekule deren era ren cekar no fan niren lepulur fan iwe rapal pesekul ren cekar kan angkisif pecek moneda war rapal pesekul iwe pal mo ke gun mingal rapal Tau siri kuaramas ren marabaran god laran Paulus sanga. Iwe yemet afis. Mioremen sosor idan skeva. Mi palor fitemen den men pal fitemen ke Jesus. Rabai sodeli le ferusun Paulus afa feri. Rapal pomoni bete ke Paulus kan feri. Perpal tau vicin apa cekula dai mi sama asula ngun mingau. Iwe rasarangau. Pengun mingau raseri na wadun agrunir. Jesus wasilei, Paulus wabasilei, ngehami susile kami. Yer ewengun mingau a poraidir, a fiyengawar fiyugerir, yer asula lanar kiras medadakis pal kamu fer. Ye usupangan ewe pomori cek pomori. Nge ewe manamanan ewe persekulan me tufujin ewe manawan soleng mi dari solengach eso seselor. Soleng ewe fengeri manawan soleng ikenai. Kosapw Pwomweni Chok pomwen soleng. Kosapw Pwomweni Chok pomwen po emen soleng ei. Nge kepo wasen emen soleng. May soleng solengach. Aruani kiek may palpalanda cakap kisin. Era ra pomwen soleng nge manamanan ra Péùtalò. Pomwen soleng nge ewe manaman lode marau a neglected. Esau chair ra Péùtalò. We me tuewen. Era manamanan ra Péùtalò. Siya gula na fosin truk long kapasin mergara denying the power. We went po manawan soleng me with power. Pa chup sevel siga up sevel ren manawanan god. Iwe na manawan soleng a atu vichigit sapal manaw lot manawanan god check. We na upon manawan soleng esap soleng check. Pa soleng urge me with power. Me fidi manaman, me fidi pecekul, me du fidi tuvicin god. Lorane pa tuvicigit, amogudu manawat, me afisade manaw, maramiach, marami murunda, lorat siba manaw emiren. We ye fareo betach, ke soleng lore fan son ara ke sukurarabas ra Péùtalò, ra dinaini. Power. Long kapasan ikis orgara tunamist. Ia fito long kapasan berga saya dangani dynamite. We ye long kapasan truk saya dangani pagudang. Are ya. Ya bisile beta pagudang ebo feri libana bung la leuleni. Pagudang libana ebo bung la leuleni
eweleni esaptuan ususun memman. Ika po even e pa apungu e pogidang ike lo na che muchefel si saptuan weliti saptuan wari e muchefel mabur. Sapaltuan wari e yim bemedeke masori ke. E pole atayala arosala akasiulila non nobun eweleni memman. Nge ye usule manamanen god lon manawan soleng. Liban emen a mogut ren manamanen god iwewe aramas esaptuan weliti ususun iya memman. Epole or kasiwil, epole or minafen manaw, epole or manaw mi murinna, manaw mi yach, anom nolititin manaw mi sodagach. Sigile fano fano rekan rolan masal, eluge mi bilang na bukile silare hipai are, pikini highland are, yetano fano lan masal. Guson bergar kasus sotan ru pekitangwan. Warabodori masali gelai, osaptuan wari na feru. Ila usun lemon pekitang. Ila usun angangan imeto chora manaman. Ila usun angangan imeto chora power of God. Liban ebo kuemen kesaptuan ususun iyayen ikenai. Liban ebo fislon manawan ebo cek kesiwil, ebo cek sokola, ebo cek wilila. London nomun emen meifer. Amen. Mi wasen sologach. We are sad to say, ye met ekewe sologin of fanson, Rafar Péùtalò. Ewe wasen source, ewe popula pan pechukul me duvich, lon manawomw soleng, Ra Péùtalò. We gawe pat yusun muchefel ikenai, iwe si pechukiteri muchefel mi pen. Arisibo Péùtalò ewe popula pan manawan me pechukul. Ye aron nomlon ngun mifel on Jesus Christ. Si besoderi palle turuni e coach angangan e manawan liban e fis me mogut lon manawan emen. Number 8. Power to overcome sin. Parden nolong nari fos. Manamanan poracho ngeri tibis. Ikapu ye as osupang ikenai. Sa atures lipoy kingaw lon manawan tibis. Ikapu ye acho sugu ikenai. Pasa lon ferifali ledian tibis wila putu sa make excuses. Pero ye bo boni pal check pal tibis bo ang mitchen nom nari ferifa. Esa punana excuse. Ena osesen pobun sa Turkis lon tibis be euren po ye wewen. Ewe manamanan manaw sa Péùtalò. Po ye wewen ewe manaman lori manawan soleng sa tumunung gawiri sa uchiang ngawa sa tinaini po sa pugun eatstuvich po porangani tibis ara isa porangani iba kufu ika isa kufu sa pusin tuvichin even bebe ngewe manaman sa Péùtalò. Power to overcome sin. Alisikit possible doni. Akufu tibis, ngeri tibis. Apa sa ngeri tibis. Me amelai manawan tibis. Lon manawach. Lon manamanen ewi rapengis. Lon manamanen ewin mifen. Number 2. Power to rule self-desire. Manamanen me pechikulan at sibodori nemeni mochedin fudugach mochedin inisich mochedin efuduk. Paul pusin e poerata ikiek ngebeipung. There's power in the fuduk also. Araya. Medera lord inisi wa mochen pora me pechukul nge fuduk abang-abang. Po ye buan fuduk. Ye angangan fuduk. Abang-abang kuf melipoy king ngauchik.
Welipon si bajak mamanaw lon fiduk si sa dogani nemeni me boraidi fidugach ye fiduk e bajak mani gits lon manawan di poeking out manawan kuf. Alungadin power to do right in the sight of the Lord. Manamanan particular at sibadoni furry met me boom. Met me murunda. Man mesen God. Eu me ren. Pota awiris at sibafurry met me murunda. Pota awiris at sibafurry met me boom. Eu me ren. Minne kote pa paparen. Minne kote pa tipiwiri. Ika pa sapal John Pwomweni Chok. Kosapw Péùtalò Manamanan e manawomw suri. Arwedin power to live holy and clean life for the Lord. Manamanan me particular at sibadori marawni e maraw mayben e maraw mi limach lalat manawomw suri e miure. Ekki Manaman me particular me duvich esse pusin ososen orrech. Ngachak orrech arrebasa eu fegen me Christ. Aresa marawan geri kot marawach. Aresa marawan mut geri kot epo peri an manaman lon kit serungun mife. Iwe Ifan son adoni pwe solengach. Ifan son apal doni pwe manamanen porra me particular. Non alleen van zo'n arts, akarap girikot, palida agugun, particular wat teran, era particular me manaman, at sibodoniani, particular me pora, non arts manaw ebigren. Sadoni ari, sadoni ani, sapaldoni mugudiri, ikapusipo, wasen mugudlon, ngasisap Pwomweni Chok. Adoni atuvici arts manaw, lon manawan. At maraw ebeuren, maraw soleng. Apal donia tuvici, at sangangan parada idan sisis, lon leni selifilifil. Ngapal donia tuvici, at sibo testimony mi allem feriden Christ ebeuren. Iwe sigila rayeta maya falafal. Arrebata muy bele pegutu. Metauci ikenai. Ikenai, eu fan son minga. Ikenai, eu fan son miweres. Ikenai, eu fan son a uts, muitevel, solen, siba ude, siba nala, siba sillen fichi. Maraw mi atubutub on fan son ikenai. Fake is our world today. Ferifan. Ayo ferifan mi fake. Kacak toli sillere chu. Masawan me manawan ikenai. Arre kepo fatal lolei wewe Paul agredi Timothy. Nampayu. Kosapw Pwomweni Chok. Kosapw Pwomweni Chok Pomwen soleng. Kosapw Péùtalò ewe manamanan. Kosapw Pwomweni Chok. Pesormet kepo feriren. Kepo besin seuren. Kepo refuren, kepo pal tibi-tibi ngauren. Ngam kepo sesen Pwomweni soleng, epo fidi manamanan me particular, manaman anon nomlan, ye solengach. Chomong soleng ikenai, rafi ngau, ready force, Pwomweni soleng. Pal chomong soleng ikenai, rafi ngau, ready force, Pomwen, ngara Péùtalò Manamanan. Atsiodik, palachanian, muichevel peria, epo Ifan son sibo nennelong lon angot kapas. Epo pal Ifan son sibile pusin me aditin na manawan lori kapas ikenai. Ifa pomom, may Pomwen soleng, ika Pomwen soleng urch.
Ifa Pomwen Souleng Urch, Ika Pomwen Souleng Chok. Ifa Kausasen Pomwen Emen Souleng mi Manau lon Manamanan God, Ika Kachuan Manau lon Manawan Turkis Milipoya Kinga. Eurori Gerai, Poleali Lisigerai, Kosapw Pwomweni Souleng Chok. Kosapw Péùtalò Manamanan Manawomw Souleng. Kosapw Chigiri Ekewe Rafar Péùtalò. Kosapw Chigiri Ekewe Rafar Pwomweni Chok. Le Kristo kota pa fiyuchu. Yata kikenakamas. Amen. Si adori nugu nge ese akseden kabasan go ni boranto wirikit. Usun Pauris amak ngeri tiwo diri boraron namnon ewe mitseven Ephesus ngeri ko mitseven non Asia. Amak nongrong oran wewe di besire tu nanawuro fansun. Parusun ngeri kitikarai kabasan go tato abarfat nanawut ngorke fansun. Ke betats medicine si anari berong seri ewa farafan seri ko gisin. Esap metatun naru esapan metatun nesor me begiron. Waharan nam ne finat ikenai. A utsea a sibwa fendi marawat or kabasen go. A farafan ngeri kitikerai a buar ngeri kit esepa powaritak. Ese annea am kopo powaritak. Nara karakot wigi sira kom, arogi sira kom metu, aruan tiwo di sabon ru. Raiwa sabon, a sira tu takwe ir noon, apan mak. Yebi aidagri we iren ewa sabon, raiwa gidig, verfur iko verfur minga. Rom sabon waru, wagisin tiwo. Takobi nom fan. Takobi ane asojis ngeri. Mutserin fituker. Resaptori apa apai. God nan marawer. Alwa gisin tiwara. Ye ngeabi. Osap nom fan diben fitu. O nom fan neberian ngun miven. Arre God aran nom nabi. Ye esap ari in Christ. Esap wira in God. Ke maravan ewe afarafan kapasusun. Un siaron nom mamarau fan neberian ewe gun mifen. Esap pomaritak. Poman nugun a afadai gigiron minne arrawas rabogra. Nge eu marami enet menon orang norun neti pun eu sawon. Me eu marau anom fan neberian marin eu akot ngen mifen. Eu ekiek miot se faridans. Esetak pa esaptak pagiden ese anea. Awe nararon Paulus erari tewati kesap tieti ngeri kesopku. Esapuye ran nawun saureng. Esapuye wet meibung posi poran nawuri. Yu esaptak faridan puresaan na mesapa. Yenedin mei aritupung. Narat sipwa narafasun sandawara sipwa ngongorafan pokit saureng anaren nedin maramanan mei pautura serikit. Outea Nennes yang turi gerai seri kabasan god marawanan ne asojis egison masih buai kitrong fan god awatan e bodori kit e bodori marawat e betat meni si meni si bofori bagidan seases may ennet boy sabon nan marawat fanson medicine si bakan sabwera Mud ngeri gurun go de bangang non marawat meti tirakit sen minne kabasan sa turi garai si bokeru ken are ko bopairade. Pasises
isang. Ia vivefi kapasen ko ikenai kit si bopan anya sotis keri ren pusirangan ngun mifan.